Borba, vanredno izdanje, Beograd, 9. mart 1991. godine. Uprkos zabrani Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Srpski pokret obnovile demonstracije u centru grada sa više desetina hiljada učesnika. Pucalo se i rafalno. Zvanični organi potvrđuju da su živote izgubili milicioner Nedeljko Kosović, 54 godine, i demonstrant Branimir Milinović, 18 godina, a povređeno oko 80 ljudi. Velike milicijske snage još od ranog jutra blokirale prilazne puteve Beogradu. Javni tužilac u 17:45 zabranio emitovanje radio i TV programa Studija B zbog navodno pristrasnog izveštavanja i uznemiravanja javnosti. Slobodan Milošević: nikome nećemo dozvoliti da u Srbiji seje haos i nasilje. Vlada Srbije je zaključila da je posebna odgovornost organizatora mitinga i da su sve to izveli planirano sa nekim drugim događajima usmerenim na razbijanje Srbije. Oko 20 časova u centru grada pojavili su se i tenkovi. Uhapšen Vuk Drašković. United Press International javlja o žestokim sukobima policije i 30.000 demonstranata, navodeći da su protest organizovale opozicione partije radi obaranja rukovodstva u strogo kontrolisanim srpskim medijima, prvenstveno u televiziji Beograd. United Press International navodi da je policija upotrebila suzavac, vodene topove i gumene metke i da u žestokim okršajima ima i povređenih na obe strane. Konferencija za štampu u urgentnom centru u Beogradu. Dvojica poginula, 76 povređenih. Saopštenje vlade Srbije. Nasrtaj na Srbiju. Vlada veoma žali što su opozicione stranke zloupotrebile čin uvođenja parlamentarne demokratije za nasilje, rušenje i prolivanje krvi. Počinioci nasilja i vinovnici za žrtve odgovaraće pred redovnim sudom. Književnik Borislav Mihajlović Mihiz. Lomiti drvo neslobode. Reuters ocenjuje da su ovo najveće demonstracije u gradu još od studentskih nemira 1968. godine. Reuters naglašava da sukobi predstavljaju najozbiljnije iskušenje za srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, čija je socijalistička, u stvari komunistička partija, ostala na vlasti posle prvih višestranačkih izbora u Republici održanih decembra prošle godine. Vuk Drašković: vodit ću vas na televiziju, rešen da poginem. Leon Cohen: ovo je miting protiv komunističkog nasilja. Associated Press navodi mišljenja opozicijenih partija i zapadnih diplomata da su upravo strogo kontrolisana srpska sredstva informisanja, a posebno televizija Beograd, znatno doprineli pobedi komunista prekrštenih u socijalističku partiju na decembarskim višestranačkim izborima. Vojislav Šešelj: nije vreme za razjedinjenje. Policija zabranila rad nezavisnoj televiziji i radiju Studija B zbog pozivanja na učešće u demonstracijama i zbog podsticanja učesnika na pobunu. Vuk Drašković najavio vladu nacionalnog spasa. Predstavnik vlade i predstavnici vlasti koji ne smeju da izađu pred narod zaslužuju da budu večeras smenjeni, izjavio lider Srpskog pokreta obnove. Povod za demonstracije je stranačka zaslepljenost Beogradske televizije i štampe, koji se oglušuju na upozorenja demokratske javnosti, saopštio je za CNN reporter Sam Hardner, navodeći da su demonstranti čak poredili srpskog predsjednika Miloševića sa iračkim diktatorom Sadamom Huseinom. Uzorci su međutim dublji i sa socijalnom pozadinom koja preti novim i još opasnijim eksplozijama. Tenkovi na Terazijama. 15 minuta pre 20 sati kroz centar grada od pravca Slavije prema Trgu Republike u kraćim intervalima prošlo je 10-ak tenkova i otprilike isto toliko bornih kola. U to vreme u ulici Maršala Tita bili su samo milicioneri, poneki novinar i koji slučajni prolaznik. Milicioneri su legitimisali retke prolaznike, ali su često po nekoliko njih tukli i hapsili pojedine građane koji su šetali ulicama. U 20:30 časova ujedinjena srpska opozicija traži da predsjednik vlade dođe na pregovore u Skupštinu Srbije, da ministar unutrašnjih poslova neopozivo podnese ostavku za neizazvanu intervenciju milicije na goloruki narod, utvrđivanje odgovornosti za pristrasnu, nedemokratsku, jednopartijsku uređivačku politiku radio-televizije Beograd, ostavke ili smenjivanje čelnih ljudi televizije Beograd, vanredno zasedanje Skupštine povodom događaja na Trgu Republike i zahtev opozicije, direktan prenos zasedanja Skupštine putem svih srpskih medija. Zabranjen rad studentskom radiju B92. Saopštenje službe za informisanje predsjedništva SFRJ. Armiju tražilo, rukovodstvo Srbije. 10. mart. Širom Srbije organizovani mitinzi podrške srpskom rukovodstvu. Studenti Beograda se okupili u studentskom gradu i krenuli prema Beogradu praćeni od strane milicije. Više političkih stranaka protestovalo protiv primjene represije i upotrebe vojske. Kasno popodne, vojska povučena iz Beograda. Oko ponoći počelo okupljanje studenata na Terazijama. 11. mart. Miting na Ušću u organizaciji Socijalističke partije Srbije radi podrške srpskom rukovodstvu i radi pritiska na pobunjene studente. Manifestanti nisu prihvatili poziv ministra Matkovića da krenu na studente. Studenti provode dan na Terazijama tražeći ostavku 6 urednika televizije Beograd i ministra policije. Počelo zasedanje Skupštine Srbije. Borisav Jović sazvao hitnu sednicu predsjedništva SFRJ u funkciji vrhovnog komandanta oružanih snaga. Janez Drnovšek se povukao iz predsjedništva SFRJ.
Poslanicima se obratio predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Opozicija napustila zasedanje. Više kulturnih i javnih radnika se pridružilo studentima. Naučno-nastavno veće Beogradskog univerziteta donelo odluku o prekidu nastave. Nemiri studenata u Beogradu i Nišu. 12. mart. Studenti nastavljaju demonstraciju u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Skupština Srbije formirala anketnu komisiju za ispitivanje uzroka nasilja u Beogradu u toku demonstracija 9. marta. Skupština Srbije usvojila većinu studentskih zahtjeva. Studenti nezadovoljni nastavili demonstracije. Tražena ostavka ministra Matkovića, miting ujedinjene opozicije u Kragujevcu, podrška studentima u Titovom Užicu i zatvora pušten Vuk Drašković. Predsjednik Republike Srbije primio predstavnike poslaničkih grupa. Ministar unutrašnjih poslova ponudio ostavku. Nastavljene studentske demonstracije. Održan miting opozicije na Trgu Republike u Beogradu. Pušteno iz zatvora 100 uhapšenih od 9. marta. Zatražena ostavka predsjednika srpske vlade Dragutina Zelenovića i novi izbori.
Kad dođe beže u kući, gumeni metrima, te raskazimo. Teško će prikažete. A zemlja mi je Srbija. Idu pred televiziju. Sad ovako vodu. Još kola na ovo. Pred tome povisi ljude, ne stiže vam ljude. Snimaj jebote bo! Snimaj, popisam im se na to! Ajde, znak rodari, Beži. Ovo, vamo. Čoj, nećeš to ovo. Beži suza.
Svaka ti čast. Imaš i ti brata, svaka ti čast. Jel imaš decu, Burazeru? Nemaš, a? Nemoj čuti, oni su... Gurnuli se, ja sam bio prvi na udaru. Gurnuli se me na stepešni, tukli me dok nisam pao dole. Pitali se me, daj mi ličnu kartu, sam išao, rekao ne stanujem. Šta ćeš ovdje i ona, bum, njih 5-6. Gazili me tukli. Beži sutra. sa zahtevom da se na Univerzitetu u Beogradu organizuje generalni štrajk i protest svih nastavnika i studenta u znak batinanja, protiv batinanja juče na mitingu u Beogradu. Hoće da idemo!
Svi zahtevi su pročitani na dnevniku sada, centralno, novosadsko koji sluša Bosna, koji sluša Srbija, Crna Gora i svi.
informacije. Dobro, sam se dalje reći. 601. Navoda 601 ovde. Gospodin Mikšanović, još 3 studenta i Simonović došli su pred ulaz u Skupštinu. Ovo je odlično. Kakva im je namera? S kim pregovarate? Da razgovaramo sa predstavnicima Skupštine i vlade, kako bi studenti mirno mogli da se radi. Jesu, vi šta dogovorimo? Bilo unutra. Nadamo se da će glasova. Namera je da razgovaraju sa predstavnicima vlade. Skupštine potpuno Po mogućnosti se Unkovićem, to je zaklad studenta, ako je tu. Da li može da uđe unutra? Pridružuje nam se ovoga časa književnik i profesor, akademik Nikola Milošević. Profesore, dobrodošli, izvolite. Takvi Josip Broz, koji se nije nikada kleo da brani interese srpskog naroda, nije izveo tenkove protiv Srba. Jebeo mać, dođe kašna plaća. Su to pitanja koja se lako rešavaju demokratskim parlamentarnim putem. Akademik Bilka Ivić, akademik Irena Vicka-Radulović, akademik Miodrag Pavlović, dopisni član Matija Bečković, dopisni član Nikola Milošević. Ovdje je među nama i akademik Bata Mihajlović, koji se pridružuje također našem kolektivu.
Na ulicama prestolnog srpskog grada pala srpska krv, što su Srbi ubili Srbe. Nebesku Srbiju i da se tamo izmire i pomire i sva srpska braća na zemlji srpskoj. Mramo pokoj spravedni viso prišteti nas, pomljeti jako blage človjeko ljube. Građani imaju pravo u svakom demokratskom poretku da traže ostavku svakoga, ne samo ministra, nego i skupštine. Građani imaju pravo da traže da se ukinu i nedemokratski zakoni, pa ma ko ih doneo. Hoćete li da svi budu odmah pušteni? Ako hoćete, onda skandirajmo 5 minuta, svi, 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 svi,
Narodnoj skupštini Republike Srbije kako bi se isključila svaka moguća manipulacija sa mojim uticajima na rad anketne komisije, stavljam na raspoloženje Narodnoj skupštini Srbije svoju ostavku. Ministar za unutrašnje poslove. Borba. 20. mart. Slobodan Milošević među studentima Beogradskog univerziteta. Nisam vam se ulagivao. Nebojša Milikić, student Rudarskog geološkog fakulteta. Dešava se sve isto kao 1968. Dali ste obećanja, a nastavljate po starom. Izvinite se srpskom narodu, uradit ćete veliku stvar za srpsku istoriju. Kako vaše viđenje toga? Ne treba citiram Slobo, pa sad i tačke. Ne bih želeo da me pogrešno ne shvatite. Samo bih želeo da čujem vaše viđenje toga. Dragi moji drugovi, kad je reč o predsjedniku Republike, postoji ustavni put i da se bira i da se menja. Mogu na to samo da vam odgovorim, nikad se neću suprotstaviti primjeni toga ustavnog puta i nikada neću upotrebiti bilo kakvu silu da sačuvam svoju funkciju. Ja sam Nedeljko Deretić, fotoreporter novinske agencije Tanjug sa sedištem u Beogradu. Dobio sam sada batine od milicionera koji štite televiziju i slobodnu demokratiju. Ja sam
pre 3 godine slikao Slobodana Miloševića na predsjedništvu partije Jugoslavije kad drži ovako prste iznad Krunića i ta fotografija je bila fotografija hit, novinska fotografija hit u Jugoslaviji i u Srbiji. Danas sam doživio da dobijem od tih milicionera batne zato što sam slikao kako tuku mi čoveka, prebili su ga, srušili su ga na zemlju, gazili su ga nogama, tukli su. Milicioneri su vadili kocke i gađali neodužan narod. Čovjek je preko zida preskakao milicionera i gazili su ljude. Ovo se samo moglo vidjeti u Bukureštu i nigde više. Evo to vam kažem. Nigde se više moglo i to kažati. Uzeli su mi filmove i lupali me po prstima. Imam fotografije, doneću vam fotografije večeras. Ako vas interesuje redakciju, a fotografije ću poslati Slobodanu Miloševiću, nek vidi kako se to radi. Kako radi njegova zaštita demokratije. Posle one, blago rečeno, propagande na televiziji Beograd, koja je komplet srpsku opoziciju ocrnila i napravila od njih crnog đavola. Da li mislite da se pod tim uslovima i na taj način mogu izvršiti slobodni izbori koji će dati legitimnu vlast? To je bilo prvo pitanje. Da nastavim sa pitanjima. Drugo, ja mislim, ako me to pitate, ja zaista mislim da su izbori u Srbiji bili slobodni. Mislim da su bili slobodni. Dobio sam zadatak da zadržim studente bez upotrebe ikakve sile, odgovorno sve što pričam ovdje odgovorno tvrdim i snosim materijalno moralnu odgovornost za to. Istina je, po spuštanju, odnosno pred mojim čelnim vozilom ili kolmandnim stalo je 20-30 ljudi sa uzdignutim rukama. Ja sam kočio i u Sireniju to uspio da prođem, mogao sam da napravim tragediju i gaženjem studenta. To nisam uradio. Jer mi savest ne bi bila mirna, ne bi došao danas ovdje među vama.
One suze koje je izazvao suzavac na našim očima, to su suze radosnice, predsjedniče. To su suze radosnice jer znamo da posle njih dolazi demokratija. Ali ne demokratija koju ćete vi biti na čelu. I hvala vam. Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Drumovi odoše, a ja ostam, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje saputnice. Ej, pa me sada moja draga, na Đurđevak miriše, na Đurđevak miriše, meni nikad više.